yachasqanchik sina kay llaqta Usuychaqa Ayacucho regionpi ancha riqsisqa kay Semana Santa punchawkunapi imaynatan raynicharunku kay Domingo de Resurrección riqsisqanchikqa hawaykusun qatipaykusun kay willakuyta. Ayacucho llaqtapi pachaknintin runakuna kuskaya purinku procesión Taytacha Pascua Resurrecciónpi hinaspam andata marqaykuykuspanku purichinku Plaza Mayorpa muyuriqninpi. Chaynallataq misata tukuruspanku hurqunku Taytacha resucitasqata hatun yasasqa andapi siriukuna limpiyallaña punchaw achkirimuptin achka runakuna gallo waqayta hatarimuspanku hamunku kay Taytacha hawarinankupaq ancha kuyaywan taqllakuywan kusikuywan kuytikunata tuqyachispanku bombardakunata kacharispanku. Kay procesión Tayta Pascua Resurrecciónmi achka hatun riqsisqa llapan Perú suyupi. Chaymi kay raymi Semana Santa apakun hatun devociónwan. Chaynallataq andata hipinku tawa pachaknintin runakuna. Chaynallataq Arzobispo Ayacucho llaqtamanta kamachikuq Conferencia Episcopal Perú suyumanta Salvador Piñeiro sasachakuywan kuskanchakuykun umbrukuykuspan llapan anda hukariqkunaman manaraq yaykuykuchkaptin Basílica Catedral ukuman. Misa Pascua Resurrección ruwan Monseñor Salvador Piñeiro runa simipi rimaspa chaynallataq castellanupi llapan runa masinchikkunapa puntampi punchaw achkiyta suyaspa catedralpa punkumpi. Procesión purichispanku plazapa muyuriqninta sayaykachinku Basílica Catedral punkumpi hinaspa misata ruwanku runa simipi chaymantam andata hipikuykuspanku yaykuchinku takiykuspanku taqllakuykuspanku bendicionta mañakuspanku.